kada se dijagnostikuje na osnovu simptoma refluksna bolest, to je pojava gurušice i vraćanja sadržaja, bez obzira na to da li je kiseo ili nije, jednom nedeljno ili češće od toga. Prema tome, kada se sadržaj vraća, kada postoji gurušica i vraćanje sadržaja iz želuca u jednjak ređe od jednom nedeljno, obično je to fiziološki fenomen, obično. Ako je učestalost jednom nedeljno ili češće od toga, onda je obično bolest. Sad, kad se uradi pregled želuca i jednjaka aparatom, gastroskopija kada se uradi, najmanje 6 od 10 pacijenata ima nešto što se zove neerozivna refluksna bolest. Znači, imaju vraćanje sadržaja, ali nalaz na gastroskopiji je potpuno u redu. Što se tiče sluzokože jednjaka, ona je potpuno zdrava. To su pacijenti koji imaju neerozivnu refluksnu bolest. Ne znači da nemaju bolest. Negdje otprilike 3 od 10 ili nešto malo više od toga ima neko oštećenje sluzokoža, crvenilo, jednu eroziju ili više erozija, a negde 5% otprilike ima komplikacije.